megalayapost.news. Arngut ki samla ki badang wan pai na kajing seng sinot rangba kariboy Presbyterian Sinon kabalong menta ka sengi hadiwon kiladu no ela kajing im hadian bala suba sya selat hagawai ka bos kabadang wan hi na kate kajing seng sinon kumbala yo lum jing tim laong bakani kajing ja kalaja menta ka janmiet hakapor kumba prabaji aa hadian bakilapoi ha umran dairy hakabala ya thu bakite ki samla ki syong da kaskuti bat ki persang ban kni ya syakman ya kate ka bos bat kila sya selat hadu balaman saujur badu sendon ya kajing im kate ka bos kabawan sinon kadon yo number ML01 New Sao Lai R bat katay ka skuti pan kadon yung number ML05N Kanday San Sao New kitay ki arngun balaklat no hakani ka jingja latip kerteng kum elipas umba arp saus nem karta nakasnong umdo ka ubalaklat hakatay ka jaka balasya selat hakabos bat uway balara sya si umsning latip kerteng kum riban suk sengkli arp Kanday nem karta nakasnong boher rembong halor kani ka jingja ki pulit ka umsning police station kilawan poi mardor sya katay ka jaka ban pelong ya ka jingtokin nakabenta ban tim ya kadaw tonra kani ka jingja batru ban le katkum ki kendon jongkaan. megalayapost.news.